Fuego de Dios. Quema. Gloria. Gloria a Jesús. Dios bendiga mi hermana. Abrimos nuestra Biblia, abrimos nuestra Biblia en Salmo 133. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Alabanza a Jesús para siempre. Salmo 133. Psaume 133. Bayontica Sina. Alléluia. Es un Axel dame. Mi hermana tiene. Sigue a la Baba Dios, amén. Continuez de louer bon Dieu. Gloria a Jesús. Salmo 133. Psaume 133. Nos trae la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitad los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Nous prenons libre ça non papa ak petit là ak Saint-Esprit. À la belle bagaille, à la bon sabon, les frères ak frères à vivre ensemble. C'est un couillon l'huile senti bon, yo vide sous tête Aaron, cap couler sous babli, descend dans cou radli. C'est un coup la ouzé qui sorti sous mon aimant, cap descend sous mon Sion yo. C'est là Seigneur promettre pour le bail bénédiction, la vie qui pas jamais finir. Mis hermanos pueden tomar asiento. Nous allons chita ensemble, bien-aimés. Dios es grande y poderoso Bon Dieu grand, bon Dieu qui a puissance, y maravilloso. il merveille. Amén. Es un de habla papiamento que no está comprende ni creol ni español, no está traducido. Anda tres aparato para o escucha. Amén. Des un ujier por cana para quien te mester, Jesse. Gloria a Jesús. He titulado este corto pensamiento Moi bay yon titre message à soya dans penser que ça, La esencia del Evangelio. essence de l'évangile. La esencia del Evangelio. Essence de l'évangile. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos Frère, c'est tout ça qu'on a fait, tiene un propósito. li gen yon bi. No hacemos nada por hacer. Nous pas fait rien juste pour faire. Todo lo que hacemos Tout ça nous fait, tiene una meta. nous gen yon pour qui nous fait. Queremos lograr algo. Nous voulons réussir dans un bagage. Amén, hermanos. En esta noche estamos reunidos en este lugar À soya nous réunis là para orar a Dios. pour nous prier bon Dieu. Amén, para llenarnos de Dios. Pour nous plaindre avec bon Dieu. Y después para llevar esta palabra. Et puis après pour nous porter parole ça. Nos llenamos. Nous plaignons, Amén, nos limpiamos. nous nettoyons, Es para llevar esta palabra. c'est pour nous porter parole là. Somos portador de luz. Nous sommes porteurs de lumière. Amén, llevamos la luz. Nous portons lumière. Salmo 109, Somme 109, 105, si no me equivoco, Somme 105, si je ne me pas trompé. dice que tu palabra es lámpara a mis pies. Il dit parole c'est une lampe pour pied mieux. Y esa palabra está en nosotros. Parole ça dans nous-mêmes. Pues la meta hoy de estar aquí Eh bien, bi ou bien mettre jeudi pour nous là, es c'est primeramente premièrement para orar, pour nous prier, para recibir de Dios, pour nous recevoir para de Dieu, llenarnos. pour nous plaindre. ¿Con qué meta? À qui bi Para ganar alma para pour nous Cristo. chercher un âme pour Christ là. Por eso estamos acá. C'est pour ça nous ici. Estaba compartiendo con alguien, Moi t'ai partagé avec un no monde. recuerdo con quién, Mon pasteur Jacques qui est. y me contaba Il t'a raconté. que alguien dijo Il y a un monde qui dit que el rapto no puede venir ahora enlève pas fait kounya porque aún él no ha hecho lo que quería hacer en este mundo parce que juste kounya pas qu'on fait ça qu'il doit faire dans le monde là. y es cristiano. Et puis c'est chrétien. Aleluya. Tal vez él ha propuesto Peut-être qu'il va mettre
a ganar 100 almas para Cristo, pour chercher 100 âmes pour Christ là. tal vez él puso como meta, Peut-être il mettait ça comme un bi o ella, ou bien dame là, para ganar 200 almas para Cristo, pour chercher 200 âmes pour Christ là. y aún no llegó los 200, Peut-être jusqu'où il pas arrivé 200. por eso dice así, C'est peut-être ça dit ça comme ça. porque todo cristiano Parce que tout chrétien de verdad vraiment está listo para ir con el Señor. yo prêt pour aller avec Seigneur. No estamos aferrados Nous pas amarrer nous a nada aquí en la tierra. rien sous terre ça. Amén, hermanos. No hay nada. Pas gain rien. Si Cristo me dice ahora, Si Christ a dit m'kounia, vengo a buscarte, m'a vinn chercher ou, no hay nada pas gain rien que vale la pena. qui vaut. Escuche bien. Écoutez bien. Yo amo a mi esposa, M'a parlé moi remé yo madame amo a moi. mis hijos, Moi remé petite moi yo. yo amo a ustedes. Moi remé nous toutes. Pero si Cristo presenta ahora Mais si Jésus qui présente kounia y me et dice, puis il dit moi, te he venido a buscar para ir al cielo, m'a vinn chercher kounia là pour aller au ciel. amén, llévame ahora. Amen. Allez avec kounia. Si me quieres dar oportunidad para despedir, amén. Si nous avons opportunité pour me dire au revoir, amen. Si no, llévame. Sinon, allez avec. Solamente que no caiga muerta en la iglesia, eso sí no. Seulement pour ne pas charger aucun mort dans l'église là. Amén, hermanos. Hay gente que quiere morir en la iglesia, yo no. Il y a des gens qui veulent mourir dans l'église. Moi-même, non. Es una vista terrible para los hermanos que quedan atrás. Et c'est un jeu qui est terrible pour frère qui étaient derrière. Imagínense ver tu pastor tirar ahí. Imaginez aussi le pasteur là, langue dehors là. Y todo culto que usted llega, usted ve ahí. Et tout service arrivé où est là. No me quiero morir en la Moi iglesia. pas voulu mourir dans En mi l'église. casa, ven. La caille moi. Y mejor aún ir con el Señor. Puis bon toujours aller avec Seigneur. Todo lo que hacemos Tout ça n'a fait, tiene una meta. gagne un bi. En esta noche usted vino aquí À ce moment où ici para llenarse, pour remplir. para clamar para las almas perdidas. Pour relayer pour n'am qui perdu. Hermanos, Frère, monsieur, si usted como el hermano que yo en esta noche Si vous t'écoutez frère c'est à dire. comienza a clamar más para las almas, Si nous commençons à prier plus toujours pour n'am perdu. usted va a sentir más unción sobre su vida. On va sentir plus onction dans la vie. Usted va a sentir un cambio sobre su vida. On va sentir un changement dans la vie. Amén. Muchas veces Plusieurs fois, tomamos toda una hora nous prenons un temps para presentar nuestros problemas a pour nous Dios. présenter des problèmes dans bon Dieu. Dios dice, Bon Dieu dit, con una vez era suficiente. et une fois, il suffit. Yo ya sé. Yo ya sé. Moi déjà attendez. Ya misa Moi déjà connais. lo que usted está Ça qui pasando. va passer. Quiero que me lo presentes. Moi je veux que vous Pero présentez. no hay que repetirme 20 veces No. en una hora. Vous avez besoin de répéter encore 20 fois dans un temps. Clama por las almas. Relais pour nous. Pues el culto de oración tiene su meta. Eh bien, un service de prière, il y a un billy. Tiene que ser el culto más fuerte de la Il y a iglesia. un service qui est plus fort, plus ferme dans l'église là. Tiene que ser la columna vertebral de la iglesia. Il y a ce poteau mi-temps l'église là. Donde venimos a clamar, Peut-être que nous venons relais. a rogar a Nous Dios prions bon Dieu para la iglesia pour l'église. y muy Et especial puis spécial para las almas perdidas. pour nous qui perdus. En esta noche predicamos la palabra. À ce moment, nous prêchons parole là. Pues cuando vinimos a la Dès iglesia que nous venons à l'église, es para escuchar la pour palabra. nous écouter parole là. Escuchando la Pour nous palabra, écouter parole là, nuestra fe la foi nous crece, a grandi, se aumenta. il augmente. Usted recibe esa palabra que Vous necesita recevez la parole que vous avez besoin. en su prueba. Dans l'épreuve. Amén, hermanos. Venimos para Nous ahorrar venons pour nous honorer por esta humanidad. pour l'humanité. Alabanza a Pour nous prier Jesús. pour l'humanité. Todo lo que hacemos hay una esencia, hay una meta. Tout ça nous fait les essence, les un bi. Amén, hermanos. Los barbecues que hacemos Et barbecue que nous fait, tienen su meta les un bi. para recordar Pour fondo nous capables de jouer un fond. para el avance de la Pour obra. avance lève là. Alabanza al Señor. Para terminar lo que hay que terminar. Pour nous terminer ça que nous devons terminer. Hay gastos. Il y a une dépense. Hay 2 buses. Il y a un débis. Hay ese edificio Il y a un édifice là. con aire, Avec airco. sillas confortables, Il y a une chaise qui est confortable. es dinero. Il coûte l'argent. Y los 10 de la ofrenda no son Et suficientes. là dit mon frère, yo pacifie. Amén, hermanos. Y tal vez ustedes dicen, pero mira cuánta gente hay. Puis le gars dit, ah, mira, regardez. No todos pagan 10 ofrenda. C'est pas tout le monde là qui paye 10 000, il va offrande. Y algunos que pagan no lo pagan completo tampoco. Il y a quelqu'un qui paye, mais il pas même payé complètement. Pues todo tiene Eh bien, tout una meta. gagne un billet. Amén, hermanos. Tuvimos 2 días de película Nous avons gagné 2 soirées film tremendo. qui étaient belles en pile. Yo me gocé. Moi, réjoui en pile. Amén, hermanos. Yo me gocé. Moi, réjoui en pile. Estar con los hermanos ya, yo me gozo. Et ensemble avec frère Seigneur, moi, réjoui. Estar en medio de mis hermanos me siento bien. Dans mi temps, frère Seigneur, moi, ça me bien. Me Moi, gusta. remets ça. Amén, lo que hermano Apolinar testificó. Et ça que frère Apollinaire témoigne. Me gusta lo que hermana Santa dijo. Moi, remets ça, c'est ça à dire. Que le dolió de no poder estar Ça te presente. fait mal en pile parce qu'il n'est pas présent. Amén. Eso es positivo, Et hermanos. ça, c'est pas positif. Ella tiene que trabajar. Il est au travail.
Amén. A veces somos esclavos del trabajo, Et hermano. parfois nous venons esclaves travail. Pero esas 2 noches de película Mais des soirées film ça yo. tiene su meta, diferente Il y a meta. un but différent bi. Primeramente, de una manera diferente Premièrement, il y a une façon différente de tratar de alcanzar las almas. de traiter pour nous joindre avec nam yo. Amén, hermanos. De toda manera, De toute façon, de toda forma, de toute forme, tratamos de predicar la palabra de Dios. nous traiter pour nous prêcher parole bon Dieu. Es algo diferente. C'est bagage différent. Tal vez una puerta más fácil Peut-être une porte qui est plus facile para atraer la gente. pour venir avec moun yo. Pues Eh bien, primeramente, premièrement, su esencia, Essentially, su meta Billy, es ganar c'est chercher alma para Cristo. nam pour Y Jésus-Christ. qué precioso Qué precioso. en el segundo día cuando pasaron ese 7 o 8 personas Deuxième jour là qui est passé 7, 8 moun ça yo. para reconocer a Jesús en su vida. Pour déconner Jésus dans la vie yo. Amén. En segundo lugar, Deuxième place, Dios nos habla a nosotros también. bon Dieu parler avec nous tout. Pues esa actividad Eh bien, activité ça. tiene una meta para nosotros Il y también. a un but pour nous tout. En tercer lugar, Troisième place, vamos para apoyar la actividad. nous allons pour nous appuyer activité. Vamos para orar para que Dios salve. Nous allons pour nous prier pour bon Dieu sauver. Amén. En cuarto lugar, Quatrième place, vamos para compartir uno con otro. nous allons pour nous partager une à l'autre. Es algo diferente, ¿o C'est no? bagage différent, oui ou non? Estamos allí Nous là, al aire libre. dans l'air, Amén. Dificultad para orar porque no estamos acostumbrados. difficulté pour prier parce que nous pas habitude pour ça. Pero estamos juntos. Mais nous tout ensemble. Viene una película sana Et puis vient un film là, al aire libre. dans l'air, A mitad de la película demi dans film là, se reparte, se llama maní, popcorn, paloquigo, palomitas. yo te partagé popcorn. Amén. Palomas pequeñas, palomitas de maíz. Amén, hermanos. Es algo diferente. Son bagages différents. Y compartimos. Nous partageons ensemble. Amén, hermanos. Uno puede decir, Et bien, on est capable de dire, yo he visto esa cosa 100 veces, no voy. ah, moi toujours bagages ça, moi pas aller. Perdiste la esencia de la actividad. Ou perdu sans activité. Yo. No es la película en sí. C'est pas sous propre tête le Es film là. todo eso. Mais c'est tout ça. Son yo. las almas. C'est nam yo. No te enfocas demasiado sobre usted Ou faire mismo. pour mettre jo trop sur même. Ese momento, Et moment ça, las almas. nam yo. Y Et también puis tout, algo yon diferente. bagage différent. Los hermanos juntos. Rester yo ensemble. Hermanos, Frère m'sem yo. si uno no se siente Si bien on ne pas sentir bien, en medio de los hermanos, dans mi-temps frère sel yo, revísese. eh bien repasser tête. Alabanza al Señor. A mí no me gusta estar entre los hermanos. Moi pas aimer dans mi-temps frère sel ça. Revise su Repasser corazón. cœur. Yo recuerdo esto. Moi songe ça. Uno de los hijos de hermana Aida, 20 años atrás, o no sé cuántos años Ça atrás. fait 20 ans passé, une petite c'est Aïda. Hein. Amén. Y no estaba viniendo. Il va venir Y después vino et puis après il venir, y me dijo esto. il dit ça. Fuimos a Curazao en una actividad. Nous tenons création dans une activité. Y yo con los jóvenes, con los muchachos, Et puis nous ensemble avec Simon ça. con los niños y las niñas. Amén. Simon petit garçon petit fille. Y le pregunté a ella, Et puis il pose la question. ¿cómo lo pasaste? Moi pose la question, comment passer? Me dijo, Il dit moi, en el principio dans le commencement, me sentía mal, moi pas senti bien. no me sentía en casa. Moi me là peut-être me la caille. Pero cuando me reconcilié, Mais là que me réconcilier, me sentí bien. moi senti bien. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. No te sientes bien Il pas senti bien porque tienes un otro espíritu. parce qu'il y a un autre esprit. Cuando tienes el Espíritu Santo, Là que vous avez cet esprit bon Dieu, créeme, croyez-moi. el Espíritu Santo que está en usted Cet esprit bon Dieu qui est dans vous même là, es igual que está en mí. c'est même genre avec ça qui est dans moi. Y el Espíritu Santo se puede comunicar muy bien consigo mismo. Et puis il va communiquer ensemble avec lui très bien. Amén, hermanos. Pues usted no se siente Et bien. bien si vous passez tout bien, Hay algo que anda mal. il y a un bagage qui pas Pues marcher bien dans hasta même. esta actividad tiene como meta Et bien même activité ça attaque un bi a ver dónde está usted parado. pour voir qui côté au camper. Amén, hermanos. Hay hermanos que dicen Il y a un frère ça yo dit que nadie les visita, et personne pas visiter. nadie les da amor. Personne pas l'amour. Es una actividad para recibir amor y no Activité vienes. pour recevoir l'amour et puis ou pas venir. ¿O no? ¿Quieres en tu cuarto Ou rester dans la chambre o en tu ou bien casa? la caille. Alabanza a Jesús. ¿Ver qué? Regardez qui ça. ¿Ver el gladiador 20 veces? Alabanza al Señor. Estoy muy contento con esa actividad. Moi très content en activité ça. La mayoría de los hermanos estaban allí. Majorité frère ça était là. Pero soy un padre de muchos hijos. Mais c'est parents de pile petit. Tengo que exhortar a los que no vinieron. Amén. Exhorter de ça qui va venir. Para que puedan estar Nous sommes también. là tout. Porque uno pierde, hermanos. Parce que va perdre les ça. Amén, hermanos.
a estar junto a los hermanos, pour frères et ensemble. a no permitir malas costumbres entrar en nuestras vidas, Pour ne pas mettre mauvais coutume rentrer dans la vie. a cortar con Pour nous ellos. couper avec ça. Amén. En tu casa, En dans caillou. usted se levantó con sus hermanos, ¿o no? Ou lever ensemble avec frères Y muchas veces había pleito, ¿no? Et plusieurs fois, il y a plaidement, Había peleas, il y a un gourmet, pero tenían que entrar en ese mismo cuarto, mais on besoin de rentrer dans la même chambre là. a veces dormir los 5 sobre la misma cama. Il y a Aleluya. parfois petit yo dormi sous même cabane là. ¿O no, hermanos? Y nosotros somos una Et familia. puis nous-mêmes, nous sommes une famille. Amén, hermanos. Si usted no me soporta, Si vous pas supportez, ¿cómo usted va a estar en el cielo? Porque voy a estar allí por la eternidad. comment on peut aller dans le ciel là parce que on va là pour l'éternité. Amén, hermanos. Comienza ahora a soportarnos uno a otro en Comment la se supporter l'une tierra. à l'autre depuis qu'on y est. Amén, hermanos. Para gozarnos On allá. va le réjouir en l'air. Si aquí no te gusta estar en medio de los hermanos, Si en bas ici on pas même dans mes frères sérieux. ¿cómo será en el cielo? Eh bien comment on peut aller dans le Habrá ciel là? millones de hermanos. Parce que pour aller en pile Si da la vuelta acá, un hermano, et chaque hermana, quand on passe Hermano. on sait hermana, Yo frère. en todas dans partes toute partie. vas a escuchar. Ou va entendre. Aleluya. Aleluya. Gloria. Gloria a Dios. Santo. Saint. Que te bendiga. Oui, Dios ¿Cómo te estás? bendiga. ¿Cómo ves? Acostúmbrate aquí. Cuán delicioso C'est bon ça est. es habitar los hermanos Pour juntos frères sérieux habiter ensemble. pour en ensemble. armonía. En harmonie. Ahí, C'est là. ahí envía Jehová. C'est là bon Dieu. pour Muchos adorer. piensan que ese texto Il pense que verset ça es para los cultos. c'est pour Kilio. No solamente los cultos. Non seulement pour Kilio. Jesús fue a la fiesta de Canaán, Jésus allait dans la fête Canaan. a la fiesta de boda. Dans la fête noce là. No se escribe que Jesús predicó en la fiesta, Je n'ai pas écrit qui ça Jésus prêché dans noce là. porque hay gente que se ponen súper espiritual. Parce qu'il y a des gens qui veulent être super spirituel. No se va a predicar la palabra, no puedo estar allí. Bon, il va prêcher parole là, moi pas capable là. Y queda en casa, no está orando tampoco, está viendo televisor. Eh bien, arrêtez la carrière parce que dans l'est ça ne peut pas avoir télévision. Amén, hermanos. Pero Jesús estaba en la fiesta de Canaán, ¿no? Mais Jésus était dans la fête là. En la Il boda. était dans noce Se là. fue a la boda. Il allait dans noce ¿Qué là. estaba sentado? ¿De rodillas orando? No, estaba sentado en la mesa conversando y Il comiendo. était chita, il a parlé puis il a mangé. Amén. Y al final de la Et fiesta, puis à la fin de la fête là, María viene. Marie vient. Jesús, no hay vino. Jésus pas gain de vin. Ay, esta noche no, mamá. Et la soirée ça, la Pero soirée no ça hay non. vino. Pas gain de vin. Ok, trágame estas tinajas. Eh bien, venez avec Christ là pour moi. Fue a gozarse. Yo dis à le réjouir. Se goza hablando uno con Réjouir, on a otro. parlé une à l'autre. Porque es hija de Dios. Parce que c'est petite fille, mon Dieu. Mi hermana Frère, c'est es creada il créé imagen y semejanza de Dios. image ressemblant à bon Dieu. Cuando veo a mi hermano, Là que on frère, non? tengo que ver a Cristo en él. Christ là dans lui-même. Tengo que amarlo. Moi, je vais aimer lui. Por eso dice primera carta de Et Juan. sa première lettre, Jean dit. Si no amas a tu hermano Si que vous parlez de ves, frère là que vous êtes devant là, no digas que me amas a mí, pas dit dice que vous Dios. même. Mentira. Menti. Si ves a ese hermano Si moi-même mon frère ça, que es semejanza e imagen de Dios qui ressemblant, qui image bon Dieu, y Dios vive en él, bon Dieu habite dans lui-même. si quieres sentir Et puis, si vous la presencia de Dios, abrázalo. Eh bien, embrassez-le. Cuando la mujer tocó el borde de Jesús, Là que femme tellement qui robe Jésus, poder salió. pouvoir te sortir. Él tiene el mismo espíritu que estaba en Il Jesús. y a le même esprit qui est dans Jésus. Se quiere sentir el poder de Si vous Dios, sentez pouvoir bon Dieu, te sientes solo, et bien, vous sentez pour busca un hermano, cherchez un frère. abrázalo, Abracé. habla con él. Parlez avec. De él sale poder, sale unción. Pouvoir, onction. A su nombre la gloria. Amén, hermanos. Los judíos celebraban la fiesta de 7 días Je viens de célébrer fête là pendant 7 jours. y dijeron que Jesús fue a la fiesta. Et il dit que Jésus est allé en fête là. ¿O no? Está escrito. Il écrit. Él también fue a la fiesta. Lui-même tout allé en fête là. Los 7 días. 7 jours. No predicó el primer día. Il va prêcher le premier jour. ¿Qué estaba haciendo? Ça t'a fait. Sentado con una cara amargada así. Il était chita avec un petit qui marre bien mauvais là. Santo. Saint, oui, Saint. ¿No? No. Compartiendo, Il t'a partagé ensemble. disfrutando de la Il t'a fiesta réjoui dans fête de là. una manera sana. D'une façon qui était 6 días. 6 jours. La Biblia dice, La Bible dit, el último día se levantó premier jour à lever, y dijo, esto no puede terminar, es un il mensajito. ne Aleluya. va finir sans un message. Y dijo, Et puis il dit, el que tenga sed, moun qui soif, venga a mí y beba. viens joindre, viens boire. Pero los 6 días Mais 6 jours, no predicó, va prêcher, compartió. partager. Alabanza al Señor. No somos aparatos, somos seres humanos. Nous pas apparaître, mais nous c'est moun. Queremos socializar, Nous socialiser,
gusta. Moi pas aimer. Cuando terminó la actividad, Les activités terminées. unos hermanos dijeron, pastor, vamos a quedar un rato más. Un frère dit, pasteur, nous restons tout moment encore. Amén. Je dis amen. Y mi esposa me dio permiso para quedar. Et madame m'a permis pour me rester. Si tú te quieres, pero yo sí voy a casa. Si vous voulez rester, je vais la caille. Esa gracia, amor mío. Je dis merci maman. Y quedamos hasta la qué hora? A las Nous 8, restons jusqu'à quelle heure? a las 9. Amén. Bon, 9h. Compartiendo. Je reste à partager. Alabanza a Jesús. Cuando pueden alabar al Señor. Cristo es bueno. Jésus bon. Cristo es grande. Jésus grand. Hermanos, es un domingo al año Frère, c'est un jour dimanche par que année. tenemos día de Nous familia. avons un jour de la famille. Un domingo Et un dimanche al año. par année. Un domingo Et un dimanche al par año. année. Amén. Gloria a Dios. ¿O no? En mayoría estaban, gloria al Señor. Et majorité était là, gloire à Dieu. Pero yo quería compartir con los que no estaban Mais je voulais también. partager tout avec ça qui va là. Ah, no, lo tomé. Yo prends. Dicen que lo tomaron porque no es de ellos, es del día del Señor. Non, yo prends, mais c'est pas ou pas de prendre parce que c'est Lo tomé para moi prends lui pour tomas el martes, on prend mardi, tomas el jueves, on prend jeudi, tomas el domingo en la on mañana, prend dimanche matin, tomas el domingo de la noche on prend dimanche soir. y tomas ese domingo también del On año. prend même dimanche ça tout qui dimanche par année. Ladrón que eres. Qui voleur ou son voleur. Amén. ¿O no, hermanos? ¿O no, hermana Mercedes? Oui ou non? Amén. Ella dice amén, por eso digo amén, amén. Gloria a Dios. Amen, il dit amen. Amén, hermano. Un domingo, hermana Chami. Un domingo al año. No hay más Dios, día Dios. de familia. Pas rien l'autre jour encore jour de la famille. Lo tomé para mi familia. Moi prends pour famille mio. Todos los días está con tu familia. Et chaque jour avec Toma el famille. martes para la familia. Toma el jueves para el esposo. Opa, jeudi Toma el blessé. domingo de la mañana para nieto y Dimanche nieta. matin pour- Y toma el domingo de la noche para no sé qué. Soit par contre pour qui ça encore? Un domingo al año. Yo Y no dimanche te he para visto, aller. mi hermana. Te quería disfrutar ese día. Et pas ouais, c'est nous venir réjouir dans jour ça. Amén, hermanos. Es precioso estar juntos. Il prêcher pour nous ensemble. Eso ayuda a la unidad de la Ça iglesia. aide unité dans l'église. Yo sentí la presencia de Moi Dios. ça présent bon Dieu. Hay quienes que piensan que Dios no puede bautizar en una actividad así. Vous Claro, pensez que vous ne pas baptiser ou non activité Claro. Oui. claro. Oui. Dios puede llenar en nuestra actividad Vous así. ne pas plein ou non activité Dios comme puede ça. sanar en esa Vous actividad. ne guérir nos activités. Dios puede libertar. Vous ne libérer. Porque estamos juntos en armonía. Ensemble dans harmonie. Y ahí envía Jehová Et puis c'est là bon Dieu. bendición, Bénédiction. vida eterna, Vie éternelle. paz, La paix, armonía la joie, sobre su la- pueblo, a su nombre. Amén, hermanos. Me gocé. Moi réjouis. Dios es bueno. Bon Dieu bon. Dios es Bon maravilloso. Dieu merveilleux. Amén, hermanos. Amen. Muchas veces Jesús se separaba con sus apóstoles. Plusieurs fois Jésus campait ensemble avec les apôtres Léo. Iban a pescar. Et puis il a pêché à la Había pêche. otros momentos C'est l'autre moment yo para compartir pour te partager. uno con otro. Y'en a que l'autre. Todos nosotros somos muy ocupados. Nous tous nous occuper en pile. Amén. Todos nosotros trabajamos. Nous tous à travail. Hombre, mujer trabaja. Garçon, femme yo travail. Amén. Son esos pocos momentos C'est un petit crasse moment que tenemos que nous gagnons para conversar uno con pour nous otro. parler, converser. Y aún así, Et même comme ça tout. el domingo pasó. Je dimanche passé, hein. Yo dije a la hermana, voy a hablar con su esposa el domingo. Moi dit c'est moi vais parler avec monsieur je Porque dis ça vamos a estar todo el día. parce que pendant toujours on a parlé ensemble ¿Qué va? El domingo pasó et dimanche passé y no pudimos hablar y estaba allí. nous pas parler parce qu'il était là. Era tan bueno ese domingo, Dimanche c'était tellement bon. tantas cosas que hacer, Pas quel bagage pour faire. que no alcanzamos a Pas conversar, arriver chita pour a parler. intercambiar. Interchange. Amén, hermanos. Todo tiene una meta. Tout bagage qui ont bi. Todo lo que hacemos Tout ça nous fait. tiene un motivo. Il y a une raison. Amén, hermanos. No lo hacemos por hacer. Nous pas faire juste pour Alabanza a faire. Jesús. Jesús le dijo a ellos, Jésus dit oh, ahora no lo entiendes, qu'on est là nous pas comprendre. pero después lo Mais entenderás. après nous va comprendre. Amén. Pero damos gracias a Dios Et nous disons bon Dieu merci por esas actividades pour activité ça yo. que eran Qui preciosas. était précieux. Mira como dice en el versículo 2. Regardez comment on dit dans verset 2. Es como el buen oleo sobre la cabeza,
C'est à couillon l'huile senti bon, yo vide sous tête. el cual desciende sobre la barba, Il descend sous Babli. la barba de Aarón, Bab Aaron. y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cap coulé sous tap sous Kéradli. Habla de la Il unción, parlait de onction là. como el rocío de Hermón, C'est à coup la ousé qui sorti. que desciende sobre los montes de Sion, Qui sorti sur mon Edom, qui descend sur mon Sion. porque allí envía Jehová C'est là, c'est un promettre. bendición y vida eterna. La bénédiction, la vie qui va jamais. Amén, hermanos. Lo hemos pasado muy bien Nous passons bien. y damos gracias Nous disons merci. al grupo de actividad Dans le groupe activité, y cada uno que cooperó et chaque monde qui coopère para hacer esta actividad pour faire posible. activité ça possible. Amén. Y hay 3 grupos que salieron los mejores. Il y a 3 groupes qui sont les premiers. El grupo de Mana Dulce, Le groupe c'est Dulcea, en primer lugar. première place. El grupo de Mana Dulce en primer lugar. Le groupe c'est Dulcea, première place. Y todos los cabezales de los grupos eran animados. Et tout le groupe yo était encouragé. Pero me gozaba ver a la Mana Dulce. Mais me réjouis en pile pour me capable de c'est Dulce. Estaba allí. Il était là. Y cuando Giancarlo tenía que participar, Et Jean-Carlos devait participer. tú eres más joven que ese viejo. Il dit au plus jeune que Tienes que ganar. là, on peut se gagner, on doit gagner. Amén. Y cuando Julio estaba jugando su dominó allí, Et là que frère lui-même frère il jouer domino. le echó su café para que él pueda pensar bien y ganar. Il fait café pour les balles, il penser bien pour le gagner. Estaba metido ahí en ese día, gozándonos. Il t'a réjoui. Y yo observo Moi t'as observé lui. y me gozo, alabanza al content de Señor. ça. Es importante, C'est très important. es muy importante. Très important. Hay que saber socializar. Le connaître socialiser. Jesús era un hombre que Jésus socializaba. c'est un homme qui était socialisé. Amén, no me gusta. Moi pas mais. Venga para que te Eh bien guste. fini pour capable aimer. Para ganar Pour almas chercher un homme. hay que Vous socializar. devez socialiser. Si vas con un rostro amargado, Si Cristo vous te parlez avec ama. figure mari pour dire Jésus remet. Uy, La place. ¿de quién está hablando? De qui laisse la parler. Cristo quiere salvarte. Jésus veut sauver. Dios me dio paz. Bon Dieu m'a la paix. Sabes, Cristo te ama. Vous connaissez Jésus vraiment. ¿Quién te va a creer? Qui laisse pour lui parler quoi? Ni aunque dances, se habla lenguas. Même si vous dansez par les langages. Amén, hermanos. Hay que aprender a Vous devez socializar. apprendre à socialiser. Es muy C'est importante. très important. Socializar es hablar uno con el Socialiser, otro. parler, il y en a cloche. Estás sentado allí Vous êtes là. y no estás Vous acostumbrado. pas habitué. Ya bendiga. Ah. Bon Dieu béni. Así Dios va a romper eso. Et c'est comme ça que vous devez cracher ça. Amén, hermanos. Amen. Cuando las puertas se abren Les portes là l'ouvrir. y usted tiene que ir a esa casa Vous besoin de venir dans caille ça. a compartir la Pour palabra, partager parole là. ellos ven tu vida Vous primeramente. venez devant vous premièrement. Se interesan como Dios te cambió Vous primeramente. intéressé pour ouais, jamais de changer premièrement. Antes de conocer a Cristo te ven a Avant usted. de connaître Jésus, vous venez devant avant. Oh no, hermanos. Oui ou non? Oh no, hermanos. Y estas Eh actividades bien, activité ça yo. nos ayudan Aidez-nous para ese propósito. pour bien. A su nombre. Podemos estar de pie en esta noche. Enlever camper à soya. Vamos a dar Dios gracias en esta On a dit bon noche. Dieu merci à soya. Gracias por esas 3 Merci actividades. pour trois activités ça yo. Eran fuertes tal vez 3 Peut-être actividades, trois activités dit en pile, pero valió la pena, aleluya. mais yo te vaut en pile tout. Me gocé, Moi réjoui. me gocé con los hermanos. Moi réjoui avec frère Me gocé como David dijo. Moi réjoui avec David. Me gocé con los hermanos que me decían, Moi réjoui avec frère qui dit moi. a la casa de Jehová La caille iremos. papa nous praler. Amén, alabanza al Señor. Y ayer estaba todo el día en casa. Et puis hier nous étions là pendant toujours la caille là. Yo dije a mi esposa, vamos a la iglesia. Moi te dit madame on va aller dans l'église là. Dice, ¿qué hay en la iglesia? Il dit qui ça qui est dans l'église là? Dice, vamos a ver el edificio. Il dit on a regardé l'édifice là. Tenía el deseo de venir a la iglesia, aleluya. Pour venir l'église là. A ver, hermanos. Porque pasaron muchos días sin ver a los hermanos. Parce que nous passons 3 jours ça que nous pas ouais frère. Me gusta estar Moi remets entre mis hermanos. Moi remets dans mi temps frère Samuel. Padre Celestial, tú eres grande, tú eres maravilloso. Gracias, Dios. Gracias por esos preciosos hermanos, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias que me permiten exhortarles, oh Dios mío, Jehová. Oh Dios, Señor, sigue obrando en este pueblo precioso que tú nos has regalado, Dios mío. Sigue haciendo tu obra en cada vida, Jehová. Únenos cada día más para ese trabajo precioso que nos has encargado en esta isla, Dios mío. Gracias, Padre, gracias, Señor.
Todo tiene la meta, Dios, final para ganar esas almas que están afuera, para llenar este lugar de almas salvadas, Dios mío, almas cambiadas, libertadas, sanadas. Padre, en el nombre de Jesús, y es este grupo que usted va a usar, Dios mío, en toda esfera de esta isla, Jehová, en toda sociedad, Dios mío, Jehová, tú vas a usar estos hermanos para predicar esta palabra, para ganar esas almas, para ganar a nuestros vecinos, para ganar esta isla para usted, Jehová. Y si abre puertas más allá de esta isla, oh Jehová, nos vamos, Dios mío, entramos donde usted abre puertas, Jehová. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Saludamos a Aruba y a Bonaire, que está sintonizando. ¿Cuándo van a saludos? Mi hermano Pocinta, aleluya. Dios está bon, Dios está maravilloso. Bon Dieu merveilleux. Y Dios está grande. Bon Dieu grand. Nos llama Bombini. N'a dit bienvenue. Ya conocí que va para nos.